Od rezervacije do destinacije. Online kurs o turizmu za sve. Deo 5. Sajtovi za rezervaciju smeštaja i kupovinu karata. Prilikom korišćenja sajtova za rezervaciju smeštaja ili kupovinu karata pojavljuju se dva najčešća izazova. Prvi, da sajt preko kog se vrši rezervacija nije pristupačan, a drugi, da ugostiteljski i turistički radnici ne znaju šta znači pristupačan smeštaj ili događaj i onda daju pogrešne informacije. To svakoga može da dovede u veliki problem. Svako je pokušao da pristupi sajtu za rezervaciju smeštaja kao starija osoba koja ima oštećenje vida. Već pri prvom pokušaju ostaje potpuno zbunjen. Previše jarkih boja, slike koje se brzo smenjuju, iskačuće reklame, font koji nije čitak, naterali su svakoga da odustane. Kako bi svako nesmetano mogao da koristi web sajtove, neophodno je da oni budu izrađeni prema standardima WCAG, Web Content Accessibility Guidelines ili smernice za pristupačnost web sadržaja ili N 301-549 Accessibility Requirements for ICT Products and Services ili na srpskom zahtevi za dostupnost proizvoda i usluga, informacionih i komunikacionih tehnologija. Primjena ovih standarda u izradi web stranice omogućava svakome da bez ikakvih teškoća koristi sadržaj sajta. Ukoliko vam je potrebna dodatna edukacija u vezi sa primjenom standarda za web pristupačnost ili možda vršenje revizije vašeg sajta i smernice za unapređenje, možete nam pisati na mail adresu saps@saps.org.rs. Naš tim za digitalnu pristupačnost vam je na raspolaganju kako biste unapredili pristupačnost vaše web stranice. Druga velika greška je ta da se na sajtovima za oglašavanje smeštaja ugostitelj klasifikuje kao pristupačan za osobe sa invaliditetom, a da to zapravo nije. To može predstavljati veliki problem za svaku osobu koja je prešla određeni put da bi stigla do svoje destinacije. Svako je sada žena koja za kretanje koristi kolica i ona je iz Barcelone. Pokušava da rezerviše smeštaj u hotelu u Beogradu. Uključila je filter prilagođeno osobama sa invaliditetom. Izašlo je nekoliko ponuda i svako je izvršila rezervaciju. Napokon stiže na željenu destinaciju i shvati da su vrata hotela širine 60 cm, što je za nekih 5 cm uže od kolica pomoću kojih se svako kreće. I šta ćemo sada? U nevolji se našla svako, zatim osoblje hotela, onaj ko je dao dozvolu da se hotel deklariše kao pristupačan, dakle svako ko je u ovom procesu učestvovao. Zaključak je sljedeći. Izuzetno je važno da informacije koje se objavljuju na prezentacijama sajtova za bukiranje, kao i sajtova turističkih destinacija, budu pristupačne i tačne. Kada se ugostitelj deklariše kao pristupačan za osobe sa invaliditetom, to ne znači samo postojanje ulaza u objekat bez prepreka. To podrazumeva mnogo drugih stvari, ali da se još malo zadržimo na dolazak do željene destinacije.